Ok, pravimo palačinke. Sastojci cijene iz Binga na ekranu i ovo je cijena po palačinki. Mislim, ostalo, hoćete li vi na njih mazati Euroladu ili Ferrero Rochelu, nije moj problem. A što se palačinaka tiče, ja vam tu nemam šta pričat. Već i svi znate pravdu. Vi muški ste ovo naučili sa 16 godina kad ste htjeli šta nategnut, a palačinke vam bile izgovor da dovedete plijen u svoju komfort zonu, a vi ženske, šta ja znam, PMS. Tako da je meni ostalo da vam pokažem neki par trikova, tipa da dok miksate smjesu, prvo dodate dio mlijeka, izmutite smjesu dok je gusta jer tako najlakše izbjegnete grudice i onda dodate ostatak. Moja idealna smjesa je na ekranu. Ako nemate vagu, mlijeko dodajte dok vam smjesa ne bude gusta ko višnjevača. Uglavnom treba vam dobra non-stick tava, a smjesu ćete malo modificirati da se po vama najljepše razlije. I onda imate ovaj fazon kod motanja da uvijete ove krajeve, da vam dole ništa ne curi, nego se sve zabije ovaj zadnji zalogaj, pun čokolade da vam eksplodira u ustima. Onda možete sebi naći omiljeni film. Meni je ovaj slagani kajmak i med u palačinci koju smotačku kovertu šampion. Sve je zapravo s kajmakom u palačinci šampion. E sad, za vas muške, ako vam je 25+, sva tribuna palačinke je malo amaterski. Osim ako se malo više ne potrudite i napravite ove flambirane, to jest suzet, koje ja pravim s rumom jer nemam onog francuskog naranđa konjaka, a i više volim lokat rum dok kuham. I to vam sve ovako izgleda lijepo, impresivno, pa možda i hajrujete šta. Eto, brat vam drži fige, nek vam je sa sreću.